Good morning, ma'am. Kana lay lagi. Ngarang ito gibasigi ko continue to si ko, ma'am. Ado ngakang ngagi si mi kasi join taro ko su ngagi si ko. Hello. Oh, Pranjan. Good morning. Oh, hi, bro. Oh. Oh, I use a class story because YouTube for live there gonna tell you what is that? Ma'am, comment of video go. Can I delay it again? 18 like share description okay. August, good morning. Good morning, August. Ngasi ngarang gi makha dum samdasi ko. Ngarang khoi text manipulation tau gi bine natra ado ngasi sina ine tau gi khala mi se kaino kan da tikar ma file no open to mi so na ko ngarang gi sigi text creation and manipulation se khoi lo sing gare ko aduga ngasi se sida formatting the text ko text format the paragraph indentation bullet and numbering ko sense case the header and footer I basically 3.5 ko chapter 3.5 se khoi ngasi tausi sound lag pro ma mai sound good morning sound like go sound like lag kyung da hai biro se no da comment da okay thank you August adudi koi jeksi da magi paragraph indentation the header and footer ko sigi part se copy tawraga pujirake ngangi khoi na sigi enno se sida thamsi ko singara khoi sem gi ne tra si paragraph ka se me adu paragraph indentation tawbusidi ngarang su khoi yengre hapet kitang khak ko yeng indentation sida leire ko increase indent and decrease indent as a kai no kanda sida leire ko gi line se si chingthok chingsin tawraga su khoi na sem ba jai nata bada ai sida click tawramaga sigi paragraph se ma pull up pai left side ta na trigger right side ta shift to han ba jai ko saina ai ko ya smaina shift to han ba jai right lom da mu shift to ro pa jai ai indent du gi matung ina ko bullet and numbering se jing si koi si de ta sem dok si se kadai da no mu ko kitang kha word khra jing ga sigi maitei se represent around sidagina sibam ohilage line nam ko aduga manipur da mulo sile tribal CCC lai aduga sida manipur sida mulo sile se ko aduga next tribal ngi sida mulo sile se ko hinduism la ke bukor ke ba mayam amale no hari basigi kano se okay reason according to the sidagi amulas
come here. Okay. Koi yang yo ji yang che bullet and numbering ni ko. Bullet and numbering se kari no ha list amma kana sem do. Ko ai sida example loina yang halage. Kona kari ha gi bo. What na tragana ko yani ka nom do kona. Good morning Khel. Khel banga good morning. Thank you Bungcha. Bungocha ko bungocha. Hana select to bio do matung da ina format towning but text to gain a format towning to apply to bio have a go. Bullet and numbering say net of have on the first I select to go. Select to bullet and numbering same magisa ko edit yung si edit the bullet and numbering yaw but na format lakpiro format format text ki मैम लाइरे spacing लाइरे line लाइरे list लाइरे list the bullet list and the numbering list लाइरे को है को bullet and the numbering मागी bullet list की ना shift F12 अदुगा number की ना number list की ना F12 ने को दुना ट्रगना कोई नहीं समझना सीधा कोई की toolbar है ना सीधा लाइए से सीधी toolbar सीधा कोई click तोड़े का शुरू यागा नहीं को toolbar sida click tawraga su yagani ado koi toolbar sida click tawraga yengsi ko toolbar sida click tawge ko first ai bullet ki yengsi ko bullet ki yengma matam sida yeng biu ma'am do tawraga saina id amam separate oina tawgi belai ko ai reverse ki kano se ai mu undo tawro control z da undo tawi ko ma'am undo tawse aduga numbering ang option si numbering style se soina myam am lai ko ठीक है numbering si da ge ne si pa me khala se soina hap chale ko lagi 1 2 3 4 5 ai gi list to aina 5 list sem gi bedo adumak sida nga sai gi ai gi list to lai re ko ai undo muk to re ko aduga sai ko gi si gi numbering gi lakhi bis the more bullet ko more bullet sida sangak se more bullet sida sangaga koi sida ko image ki bullet su leide ko faja ba sumba image ki bullet faja ba mayam sida gi ina pamba id ai gi document ina semi ba document du ga chana na karamba format pamba na hedo sida gi leide ba numbering sing da gi ina amba select khala se green tick se select ore khalo okay ko sain taroga sida green tick lai ya ko ma'am the top in a sense sounding a sung say bullet sang biro more bullet lag biro ko image to lag biro ay apam ba sida ginang apam any apam do diamond shape the logo the kari shape the logo no sida image ke loina na yauri ba kano singcha koi select to boya gani ko se kar ba khan si kya mete khan la thana ma si ko star dot si lo rage ko hyper text ke so color ke sape sana ba jingu sina kona bullet and numbering hai da khang nai ko ma'am bullet and numbering ai de kona list semak pai ni ko ai gi document marak sida list semji lak pai ko ado isi ma sem ba loire bani na ma'am ai save to ge ko save to sile he ko sense case ko sense case ne kham da format ta yaw bari yang si case की मागी text ला kan the increase font size ले upper case lower case and the को second case sentence case में आम ले को okay सीधा कोई मतलब कि size increase तो वही चीज़ ले upper case lower case okay upper case lower case से कई नो जिंग शिव को सीधा ही suppose सिगी कल दिलो सिगा सोरे ला सिगा सिगी प्रैगाप से मखाद पुधरा के एंटर तो रोग तुम पुधब यानी को साइन प्रे न सिग टेक्स्ट तो मखाद पुध के है गदी अइना मखाद पुधनिंग बा टेक्स्ट तो अदुगी ममांग दे कजर पॉइंट तो थंबियो अदुगी एंटर तो बियो सकनी को ओके अदो सिदा अल्टरनेट नेम साइब म लई जे सिसे अपर केस ते लोइन ओंथोनिंगे बा aina upper case to on thon matam da upper case means hogi letter the small case saibam leina tra aduga capital kano do capital letter ga habam se leitra big letter sing do
अदुगी कैपिटल लेटर द लोइन ओंथोके हाइरगदी से हाना सेलेक्ट तौबिरो सेलेक्ट तौरबा मतुंगदा ngसागी फॉर्मेट तुदा लाकपिरो अदुगा को टेक्स्ट संगबिरो अदुगा सिदा अपर केस ता से क्लिक तौबियो सागी अल्टरनेट नेम साइरम मयाम दो लोइना अपर केस ता ओंथोकरे नत्रा अदे आइना कीबोर्ड तसु अमुका मुसी लोइना मुथलगा कैप लॉक थमकांदा रीटाइप तौरगा को कोगी अपर केस लोइन ओंथोकपा याइ को अदुबो अइना रीटाइप तौबदो वर्ड अमनी दी ओके आई तौबा ngamgani को बट पुरानागी होल डॉक्यूमेंट नत्रगना पैराग्राफ अनि अहुम से अपर केस ता चेंज तौबा पामगदी को अदुदि आई ngambarai को अदुना ख्वाइदगी बेस्ट ऑप्शन से ऐसी हाने सेलेक्ट तौबिरो अदुगा फॉर्मेट लाकपिरो टेक्स्ट संगबिरो नत्रा अदुगा खोगी सिदा अपर केस ता क्लिक तौबियो देन आई लोअर केस ता पामे खलसी लोअर केस ता मुलानसी अल्टरनेट नेम लोअर केस लोय ओंथो खरे जिंसी को सिमाइना अदोइना से लोअर केस ता लोइना ई बसे से मुका मुखै लागा मसागी आई टेक्स्ट ता लागा लोअर केस द सेंटेंस केस साइबम लेगा नत्रगना कैपिटलाइज एवरी वर्ड को कैपिटलाइज एवरी वर्ड जिंसी को वर्ड अममगी अहो लेटर सिंगसे कैपिटल लेटर लोइन ओहनबा मैम यारी को अइना वर्ड अममगी अहो लेटर सिंगसे लोइन कैपिटल ओहनगे हारगदी अइना ओहनिंगे मफम जहाना सेलेक्ट तौबिरो सेलेक्ट तौरबा मतुंगदा फॉर्मेट लाकबिरो टेक्स्ट लाकबिरो अदुगी मतुंगदा लागा कैपिटलाइज एवरी वर्ड सि सेलेक्ट तौबियो को select all sitare ko the whole Manipur is made up of two Sanskrit words mani which means jewel and kainuma jiba pura which means land so indarga ngasagi khoina kano se khogi case ko khoina semning ba case sing se sida text sang biraga case sing se mathang phangani ko loina natra small capital yingsi ko click tawge ko asai sida lairami kano singse loine small capital on gi bring what amagi mamangi kano singsina big capital oraga mathang makai sine small capital loina yai ko sisu koi sidagi onthok pa yai ko asai format to sangaga text laga makhada jingbiyo small capitals da laire अजी फाउदा कोइना सिजनै से क्रम अपर केस सिजनरे लोअर केस सिजनरे को दैदी कैपिटलाइज एवरी वर्ड सिजनरे अदि मतुंग दे स्मॉल कैप से यूज तौरे को ओके सेंटेंस केस तो यंग सिकरिना ने को सेंटेंस केस से यंग शारे के हाना अंदु लोइन तक थोकसे अदुगा ओके समझने लइरे को सेंटेंस केस ऐसिदा सेंटेंस लोगे मणिपुर का नेक्स्ट सना मही सने ले सेंटेंस केस से ऐसो बहुत सी नदी यंगसी का सेंटेंस केस ता मान है से कइनो फर्स्ट की अहानबा सेंटेंस की अहानबा वर्ड से सिसिगी फर्स्ट लेटर से सिदी अचौबो ओइगनी बको अदुगा अतोप मरक ते यावबा अचौबो जारम से लोइना मसा ओंथोखिबनी अदोइतादी सेंटेंस की अहानबा लेटर से मसा ओइरमगदी को मसा ओइरमगदी सिसु अचौबो ओन बरियंग सिको अचौबो ओले को आइने एस से मसा ओंथोए को से सपोज आइने एस से मसा ओंथोए को मैं उरे को सिदा सना में हिगी एस से आइ बसी की एस से ने मसा ओंथोए सेलेक्ट तौरे फॉर्मेट लाए टेक्स्ट लाए सेंटेंस केस ला कांदा सना मही से ऐसे असोबो ऑन करेबा को अदुगा सिगी द रीजन हाइ बगे सेना द से पीएस असोबो सन ओहेलमे खलसिब को द रीजन से ना कनो से ओहेले को द रीजन से हेलो
Oh. Mm. 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 Hoi yengo wari sauroi class tauri phone tawro ke ado sidai na ngasai gi t ga r ga se aso so ba ai capital letter thame ko big cap ko ado koi select tawsi sentence ki magi case ta dilai se sentence gi ahan ba letter do du khaktang adi capital letter adi big capital oyo haibani ko atai na masa oyo haibani yai ko noida de sida la se du ko text la ga ngasai gi sentence ki case mu la ko matam da ngasai gi ina sida the reason haibagi kano se t ga r ga do so boy ram do masam chon thok kare ko ma'am yari ko loina okay ma'am question la hangning ba leiraga su ko sige related loiba question leiraga su natraga sound nungai te dum ba leiraga su ko koi gi kano da comment section da dum lak piu ko aduga aingi aina pidi classes ma'am nungai libra nungai tabra isu kem khangdre ado ma'am ai gyan tanana ba isu phanam kana di hona daga pije bane ado ma'am ge dum mi jeng ko gyan ta da khot ba yaw ga su hangbiro ko okay ado de hoje koi sida ai continue tawrage text sangaga upper case ko khoi khange lower case khange okay sentence case su khange capitalize every word su khange small capital on su khange ko toggle case haibam su lei de do second case haibam su lei ko toggle case se kaino jing thok se sida hapsing gi ko toggle case kamai daw yo ahan vasina letter sigi ahan ba magno sina masa on thok khare ko small on thok khare aduga bungocha thank you ahan vasina water ma gi ahan letter sina small on thok khare so ataina so bon thore ko de ko na kai matam da sisu dum da ka oi rak pa yai haibagi wadi ni ko okay faida di koi sigi case ki thabak sima loisin lasi ko case ki thabak se sense case so yare ko ngasi gi khoin khangi je kai khange paragraph indentation khange bullet and numbering khange okay sense case khange next ko header and footer jingse kwai dagi hena main important oiba amna important oiba part ni ko header and footer se ko kam matam da important oiga hai kanda office ki ko gi kano se me khalase natraga na aina book amna me khalase ai gi book se page number 1000 above ta yaure ba page ai ko hai riba page se ai page khuding gi sa laga page number iru du ra ba ko gi sigi makha thang ba side sida ko natraga na makha da ko na kai gum term and condition khara ining ba natraga na mathak ta ko na kari gum khai ining ba hai riba ining ba sing da ai loin iru ba ngam gadra hai bane ngamoi ko yadi ngamoi hai bidi means soira ko yawgani soira ko matam na semdok na ba hona bada amma semdok pa da mathang loina semdok ta ba yaroi chumi ko sumaina mayam ma khoi da lakani ko aduna khwaidagi best option se ko gogi word processor hairiba desktop application sida mana semaga thambira mi se karino hairagadi ko gogi kano se header and the footer hairiba kano se sijino haiba man hairami header footer se sijino la kanda nangi kano se apambado sagi nangna suppose aina sida formatting the text paragraph indentation bullet and the numbering gaina sumba singche adi nangna page number khudingi ko
page number khudingi sise ininge beloina page number khudingi aina sise loina ining base ado ise iba ngamgadrab ngamoy ko ngamoy habidi means ngambodi ngamgani adubu page khudingi step step manan iba haise sometimes kaguma tamasi case se aina hana soina igere khalasi aina soina hana igibe si case gi si masa se si asobo heningi si asobo heningo matamdai mafam khudingi sangaga semdoba ama mathau tariba page khudingi salaga yani ko ma page khudingi sangaga yi ase semdoba mathau tai adubu akoina sida header se sinaragadi semdo su yaini hojaina sigi page sida si header se hape se makok sida si hape ko next ki page ta jaw bring si next page ta jaw di ko mathang page ta di mathang su jaw ado ko gi word processor gi desktop application sina kari sembiram ge ha kanda header haibo option am sembirame hai be header se si semaga nangna thamgraga di nangna sida seme be header se page khuding makta loina makta yaugani haiba ko ado header se kadai da hap kai kada agi sigi page sigi mathakta sida soinsum hadi l man ba ma yauri ko ko gi inverse l loiba l man ba sida click toksin ba yai ko sida ina click toksin mouse na sida ina click toksin ba matam da header default style and thore ko header default style dum click tokse mathakta lai ai ko mathakta kajar point la kare hai liba kajar point sida I hape ai kano se ye ko ma'am ai na se hapsile kan sida ko formatting the text paragraph integration indentation ko ade te ai na se line am kho hen ge natra ga ni hen ga si dum ja dui ni natra line am khatang da hapsile si khada log to ke ko just Fine Thomas. ठीक है से no jikra idin hapsile je page number hanwa first page ta hapane header ko first page ta header semaga hapane aine header kamai sem gibeno sigi l man be jaga se click tawre default header lae default header se click tawre adi matung da hairi ba kanu se thorok pane sidai aine ining ba header da aine ining ba do isin bane yare ko ma'am ai save to singe ko control S aina somda namak pa kai doiba adagi blue color se ai hana red or madi blue on giba ko okay ado aina jik sida header da sida page number 1 da how kiba se ma munna jing bi ko first page second page da su lak par ying si ko second page da su sida lai rame third page da su lak par ying bi si third page da su lai ko fourth page da na to ga ai hai basi ki page khuding mak ta na kano se yaw ko ni ko formatting sigi kano se ko okay ai ko ke sida kitang ga semdok si hare ga su khona makha sida kanom su ire ku ai ko online computer classes kai ko okay free online computer class at YouTube live kana ina simjile ado si siama madung sida sagi aina sida su format se kitang sa honninge khala ji kitang sian sawninge to font size kitang sian saw sen khale tok thok pa yai ko adai de masigi free online ga e sing je ina magi no se bol orage itlik hen ge ga in khale o hen ba yai natra ko dasi color se kitang khak hena distinct oina na ba ko hena distinct oina na ba ina different color ama red color khang de green khang de blue khang de mo o hening khala se ai sida ko green se lawre khala se ko sain thole yare ko ma ado kone header hari ba kana se sin na ba matung dagi ko aina work to ba se handhalai ni ba ko ai work to ba gi sang se handhalai ni means page ko dingi semaga laiga do bodo hoji ai page ama khaktang da ko page ama gi mafam ama da sema kan da header gi portion se sema kan da
पेज खुदिमक्ति अप्लाई तौजगरे मसान ओके से कोने करी कवैबा हिडर को हिडर द कोई साइना सेम याई अदु मतुंग द कोई फुटर अमु जेंगसी को समाना रे कोई हिडर खंगदि फुटर खंगनि कमाइना मखादा कुंबिरो सिदा एल गी कना सिंबल मानबा खोगी मागी border takwa yonom jaw si sidam click to biro ko sida la default footer sida click to se default footer sida na click to raba matung da gi footer hapam thore ko footer hapam jaga sida na page ire se ko page ire kan da sida 1 ire kan da jing si ko 1 am ire bin page 1 sida su page 1 la pra lai ko sida su page 1 lai से PS1 लाइ PS1 ngakang loi lai aina pamis de kaino every page is koi different page number lai ba pami ko aigi according to karigi masagi aigi page lai riba number of adi total number of page to adu gi matung ina 1 to ko aigi aroi ba page oriba page number to adu box pami ko adu di हारिबा केस सिदा खोय अमु कैदोगन है कांदा खोगी सिगी डेस्कटॉप एप्लीकेशन कनो से सिना ऑलरेडी डिफाइन तवरगा थंबिरमेबा को करी डिफाइन तवर थंबिरमे से इंसर्ट लाक्से इंसर्ट ला कांदा खोय पेज नंबर है न सिदा जाय से ऊपर होइको सिगी पेज नंबर से क्लिक तोक्सु देखो 1 थोरे को यारे अदिदि सिगी पेज नंबर से सोम थमगे राइट साइड ता को पेज नंबर थाई से राइट साइड ते थमगे है दे कैदौरनी आइगी अलाइनमेंट दो टेक्स्ट अलाइनमेंट दो चेंज तौबो ताई को आइगी टेक्स्ट अलाइनमेंट से चेंज तौबो मथौ ताई टेक्स्ट अलाइनमेंट कदम दे लैदुइनो टेक्स्ट अलाइनमेंट से राइट साइड ते लैगनी यारी को मैम टेक्स्ट अलाइनमेंट से राइट साइड ते साइन तौरगा लैरनी को तो मैम को क्लास से अटेंड तौबो से फर्स्ट डे ददी 44 अटेंड तौरमी को सेकेंड डे इन सम जेंगबदा दम 29 मुक तौरमी ngasiदी याम जमदबा माल को अदु कैसु काइदे मैम थबक चिन्नबसु लेरंगनी अदुगा इन सम खालुबना कंप्यूटर से मणिपुर की मियाम से दम कंप्यूटर से सम खरा मखैदी खंगनियमगने खनबनी को अदु सोना क्लास लई हाइबसी मयामना खंगदबसु ओरमबसु याय अदु सम रेगुलर ओइना क्लास से सम तौरगदी मयामना खंगबिरकद्रा हाइबसु खलेको अदु ngasi क्लास अटेंड तौरिबा मयामनासु सपोर्ट तौबियो को अखोगी फ्रेंड सिंग दा अदैदी अखोगी इसन सिंग इचे सिंग याम सिंग इनाउ सिंग लेडी सिंग दुदा को सोना कंप्यूटर क्लास से लेबने पुंग 3 तैन निपान बक तौबने को हाइरिबा क्लास से अटेंड तौबियो हैना को पेज नंबर 1 से सिदा हाबसले को नत्रा नसाई 1 से कदाइ हाबकी इंसर्ट तगी पेज न कमाइना इन इगी बनी हजि सिदा फर्स्ट पेज सिदा 1 से लेरे अदो सेव तौसनगे को सेव तौसले मखादा कुमक्सी सिदा पेज नंबर 1 लेरे को नेक्स्ट पेज नंबर 2 लाफम थोई को पेज नंबर 2 यारे को मैम अगेन नेक्स्ट पेज नंबर 3 को मथंग पेज नंबर 4 and page number 5 come page number 6 so I go page number 7 page number 8 or page to masana by default haidi auto insert tawgreba page number sing se hari basigi page gi mathang the next page ama same khalasi ai enter tawga blank page ama lake ka blank page ama same ke ai blank page ek same baga masana dum sai kano se lakha le tu ai sida blank page ama same blank page se header lae aduga footer chu lae question hangning ba mi yauragadi text to biro ko comment da दसगी पेज नंबर से ले रे ओके अदो को न हिदर एंड फुटर से मागी एडिट तौनिंगबा मॉडिफाई तौनिंगबा से फर्स्ट पेज खतंग न तौगद्रा नत्रगा एनी पेज अमा तौबा याब्रा हैव क्वेश्चन न मसु लाय नत्रा अदो जिंग से को
first page katang na tawdure nadrage any page am tawba yagadra haiba question sidai last page sidai kaiguma khare ige ko last page sidai irake ko course on computer concept fire zero CPT चुमे को हाई विधि ट्रिपल सी सिगी लेरिबा एनी हाबिबा मते खरसना सोम नकंद लेफ्ट साइड ते लेहनिंगे को अदो पुल अप चले नरा पुल अप चले अदो पुल अप चट पसे कितंग इल्लागा सिना मो खोई कन से सेमदोक सिन जागनी को आइगी स्पेस देगी आइगी स्पेस बार्स दे इल्लागा साने सेमदोरस यारिको मैम नट्रगना सिना लेफ्ट थंगलगा सिना सुमदा लास्ट यानी को सने लेरे सिदैना लास्ट पेज ते सेमदोखि बसे फर्स्ट ते सेव तो सिलम गिसी को होरे मांगी दनबा सेव तो सिले को एने लास्ट पेज ते सेमदो ए को अदु अतोप पेज ते सु यावब्र यंगसी को यावब्र यंगसी सर अइना खनबदा सर्टिफिकेट फंगलोय हाइबेगी तनबा माले ओके सर्टिफिकेट सु फंगबा याय को आइदे मयामने सिगे कोर्स से अइना मतेंग पांगनिंगे से ngसागी ट्रिपल सी गुंबा एग्जाम मयामने थानिंगबदो अदुगी आइदे कोर्स से पूरा कंप्लीट ओइरबा मतुंग ददी को एग्जाम दो थारा कांद कनो से फंगनी सर्टिफिकेट को एग्जाम दो दी सिदा थागदव नते को एग्जाम दो दी सिदा चलगा थागदव ने नेलिता कोर्स ऑन कंप्यूटर कांसेप्ट सिगी नेलिता चलगा एग्जाम थागदव ने मोगी सिदा एग्जाम की मतम लैबनी लोइना को ताइदी था मगी अदुगी एग्जाम फीस लौगनी एग्जाम फीस तो 500 प्लस लौगनी 500 प्लस था मदे एग्जाम अमुमुक तौबनी हाइबे एग्जाम दो हाना कोई कनो से बुक तौरगा को आइदी आई सिगी निमित्त एग्जाम फमजगे हाइबदो अदु बुक तौसिलकांदा अदुगे एग्जाम सु तौबो याबने अदु ममांग दई सोना ट्रिपल सी की कोर्स आई हौरममी को हौरमगा आई थबक असिन मखर लेबदगी तोखिबने अदु हंदकते आई पूरा मयाम द कोर्स एकदम कंटिन्यू ngasi बाउसु कंटिन्यू ओइना क्लास में पिजरे छिने अदुम पिगनी को अदुगा एग्जाम थाबगी मतंग से सिसिमा को इसा इसा ना थानी एग्जाम दो थानी को मतमदा कनागुंबा आइदी अइगोमदा कनो तौनिंगबसिंग को आइदी ए सारे एग्जाम से थाजगे खरा गाइड तौबियो खोपियो हाबे लैरगदी अदुम हाइबिरो को आइदुम मतेंग पांगजगे ngममगे नको को मैं आमे कनो सेम की तौबले तंग फजान से को कोई फुटर से दम पे 12 को ओके सी हाबसु हाबदसु याबुदी यारपोनी नत्रा इने सुम हामनिंग बगी सुम तौबले तंग फजान गेन यार को मैम सेव तौरे अदो कोई कनो ने अगाना कनो तौनिंगसु असदा इसे अगा हैरो अंगांग हैरो अगा हैबो माले अगाना कोई एग्जाम थानिंगसु कमाइना थागदगे हैबदसु को कनो तौरदी इंगोम द फोन तौरसु याय आइदुम गाइड तौजगे को कोई नेलिफ की वेबसाइट ते संगगा उंदुगा कनो तौगदौनी को दो हजे न ngसाई सिदा लास्ट पेज ता सेमदोखिबा फुटर से तो सु लेदमे नत्रा द फर्स्ट पेज ता सु यावरे को दनो कोई हिडर एंड फुटर से हमका नहीं कहिगिनो आइगी लेदिबा आइने सेमिबा पेज तो
hadi multiple page la kanda ko mathakta natraga makhada I page number hamninge khalasi mathakta kaiguma something khara hamninge khalasi adu oraga di aingom na kai daka oge duni bulai si ko adu ma'am kanaguma nga sagi ai cox te exam de lai gere ko yamna kano to bu ko kano ne hadi comment do yam phajana pibi re ko khogi inaw kano na angana atop ai video clip macha amuk sem su sem ke ko mayam de advertisement hoina ko sai triple c gi course to full course se ta uraga exam su dum manage to gani hai bigi da ko ado mayam question lai na ri bro ngasi gi topic te koi pura cover to re ko loina ngasi gi topic ta khoina jengami se kai 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 dano sai word processor gi manung da 3.5 ko text formatting dani paragraph indentation na koi taw gare bullet and numbering taw gare natra sense case taw gare header and footer taw re koi khangi buloin ha adoi di koi sida word processor se processing se hoji loi select to re natra si jo di word processing se loi select to table manipulation se la ne ko koi na table na ma kamai na draw taw gani adu table na ma kamai na insert taw gani table na ma se kari kai na semino com cell myam na semi high reverse cell sing sigi height and the width com koi kamai na change taw gani cell gi manung am da koi na com nga koi text sama gi alignment text sama kamai na insert taw du text sama kamai na delete taw gani sugumba mayam ma sida la kani ko adai di nangi cell ama kano si table ama sem ba sida column and row jaw ko dori hai riba column and row se delete kamai taw duino ko adai di insert anova adi hana ne exist oiraga lairaba table number da anova row ma kamai insert taw gani natra ade table du ge border and setting kamai ne pi gani ko ade dekho gi cell natraga row ma merging kamai taw gani natra splitting kamai taw gani ga haiba sigumba topic sina koi hayang taw si ko ya hayang se taw bada koi word processing lo loi ga dawre ko adudi mail merge shortcut keys ko sidang ngai the question and answer si ko na nai na yare ko mail merge ka shortcut key ga ko sima taw thoga adi numit class ani taw ra kan the word processing se loi ra ni ba koi nil ki syllabus sida next is special um pa khala se 1 2 3 4 ko 1 2 3 numit humni da na traga numit mari ni da special ki class se loi gani ko presentation 1 2 3 4 numit mari in the presentation loi rani introduction to the internet and www the world wide web ko hai riba kano si so khoi dum numit khani da loi sim ba jani 1 2 3 ko numit humni mukta sum loi gi ba yar ni aduga email and social networking si di ina tak tra sum yam ni na khanga bang ta ni na tra 1 2 3 se numit humni mari in the loi na loi gani adudi hari basi course se full up asum koi numit id maximum ko 15 to 20 days da loisin gi ba yani ko adu loisin laba matung da di koi sir du di koi triple c gi exam se ong thadok se do dum tha bi ko okay koi hoji aside attend tawri ba ma'am triple c exam se thadok se bro loina ai gi manang nak pa center da hayang koi si course loisin laba matung da ne ai manang nak pa center do adu da ai exam book tawraga adu thadin ba yani ba kana kana thaning ba yauge triple c ki exam comment to biro na hape khango ge sum angama thaninga mane ni khan da ko okay fare didi ma'am nasi gi di soi de lo silasi ko adu ai amuka so repeat taromge triple c gi exam thaning ba makai contact to biro ko contact to biro duga si gi fine se save to sinjage hayeng su mu continue to si yani ko duga hayeng koi last ta koi si loina sem ba lo sila kan do adu do kai ma'am jing minasi adu hojik su kana tawrake si nga si gi sem gi fine se mayam da share tawrake kadi oina pdf oina generate tawthoke hana
को PDF ओइने जनरेट तौथोके अदुगी मतुंगदा कोगी कदाइदा टेलीग्राम चैनल दा को टेलीग्राम चैनल दा मयाम दा कनो तौरके शेयर तौरके को टेलीग्राम चैनल दा जॉइन तौदबसिंगना जॉइन तौबियु को टेलीग्राम चैनल की ममिंग से लमजिंग मेरा एकेडमी हाइबने कईगुंबा कनोदा कोई सर्च तौगे हायगसु लमजिंग मेरा एकेडमी आइने सर्च तौबियु को टेलीग्राम दा चंगसिलगा फंगनी को text manipulation masi date 18 July class note thairagi note makti nati adu class ki khoi kano duni ko bungo sa Susanpur su nelit center laye haibane Susanpur su nelit center lay ko Susanpur su khoi dum nelit center du da book tawsilaga book tawbudi center chatraga su online da gi kano da book tawbu yagani aduga center do ina Susanpur khallaga Susanpur su exam pi ba yani ko and stadium